Salibonani, ngiyalibingelela ngegama lenkosi yethu Jesu. Ngithanda ukulamukela kuyona le inkonzo yethu yosuku lwanamhlanje. Asikhuleke nini baba wethu osezulwini, siyabonga ithuba lokufunda ilizwi lakho. Kwangani ungakhuluma kithi ngendlela ephakemeyo, ekugcineni udumo lobukhosi buze ngakuwe ngoJesu inkosi lomsindisi. Ngiyakhuleka, amen. Indinyana yokwaziwa ngekhanda ithi yona babusisiwe abawafundayo amazwi alesi siprofeti, babusisiwe labo abawezwayo bagcine okulotshiweyo kuso, ngoba isikhathi siseduze. Isihloko sethu sithi sona lokho ofumana isandla sakho sikwenza, kwenze ngamandla akho onke. Ivesi esiza kulifunda, sizafunda encwadini kaMchumayeli isahluko ngesika 9 ivesi lingelika 10. Ngizafunda lapha eBhayibhelini ithi yona lokho ofumana isandla sakho sikwenza, kwenze ngamandla akho onke, ngoba kawukho umsebenzi lomcabango lolwazi lokuhlakanipha endaweni yabafileyo lapho oyakhona. Sizananzelela ukubana ke osilobela le incwadi nguSolomon. Kanti vele yena uSolomon wayengubani? Uzananzelela ukubana ke wayeyinkosi yesithathu yokubusa kwaIsrayeli, njalo nguye owathatha indawo lesihlalo senkosi uDavida. Nguye njalo indoda ehlakaniphileyo ukwedlula labo abake baphila phambi kwakhe lalabo abaphile emva kwakhe. Nguye osilobela incwadi kaMchumayeli, incwadi yezingoma zikaSolomon, incwadi yezinye zezaga lengoma esizithola encwadini kaMahubo. Nguye futhi ofananayo owasakhela ithempeli leJerusalema. UMchumayeli ke lapha uveza imbono yakhe lezehlakalo ngemva kwenkambo abalayo ekuphileni kwakhe. Wasenanzelela ukuthi ngaphandle kokubana ke uphilele uNkulunkulu, impilo yonke oyiphilayo uyabuphilele ize. Uyasivezela njalo lapha uSolomoni ukuthi ukuvikeleka lokusuthiseka kutholakala kuphela ekubumbeni ubudlelwano loNkulunkulu. Amathuba wonke esiwatholayo okuphumelela empilweni ngawesikhathi esifitshane, kodwa ke ukuze siphumelele senze konke okungasinika ukusuthiseka yikuba lobudlelwano loNkulunkulu. Ngakho ke kuqakathekile ke ukubana ke sibalance kulokho esikufunayo empilweni lalokho esikhangelelwe ukubana ke sikwenze kuhle, ngoba lesi sifundo siza ngosuku umhlaba wonke esilubiza sithi likhefu lekhisimusi. Engikuthandayo ngaleli khefu yikuthi umhlaba wonke uyavuma ukubana ke uJesu wazalwa emhlabeni. Ezalwa emhlabeni injongo yakhe kuyikusindisa umhlaba lokusindisa bonke abakhileyo kuwo umhlaba. Ngamanye amazwi ke ngithanda ukuthi nxa sikhangelela indaba sizananzelela ukuthi uSolomon lapha usinika inkuthazo, uyasikhuthaza ukubana ke loba kuyini esifumana sikwenza, loba kuyini esithola kuqakathekile, uthena ke kasikwenze ngamandla ethu wonke. Abesebeka futhi langezizathu zokuthi kungani esinika lesi sixwayiso. Uthena ke ngoba endaweni yabafileyo lapho esiya khona kawukho umsebenzi. Abesesithela ke nxa singayekela ke ukuqedisa lokuqinisa amandla ethu kuloko esifumana sikwenza, sesifileke kasisoze sibe lamathuba
okusebenza, kasisoze njalo sibe lamathuba okuceba, kasisoze sibe njalo lamathuba okusebenzisa ulwazi loba inhlakanipho leyo uNkulunkulu ayebe esibusise ngayo. Nxa sisaphila ke siyabe sifanana lempahla eligugu, a cargo of value. Kodwa ke nxa sesifile ke sifanana lempahla engaselayo lobo bugugu engasaqakathekanga. Ngakho ke singakabi impahla engaqakathekanga, impahla engelancedo, uyasikhuthaza ukuthi amandla yethu wonke kasiwasebenziseni kulokho esifumana sikwenza. Kungaba ngumsebenzi, kungaba yikuceba amacebo, kungaba yikusebenzisa ulwazi, kungaba yikusebenzisa ukuhlakanipha, kungaba imfundo. Konke khona lokho kuzasincedisa singakusebenzisa lokhu sisaphila lapha emhlabeni. Ungananzelela uSolomoni ke usinika lesi isixwayiso ngesikhathi esifaneleyo, ngesikhathi sona lesi sekhefu lesikhisimusi langosuku lwekhisimusi. Iningi lethu sizacitha amathuba sifuna ukuzithokozisa, sizacitha amathuba sifuna ukuzisuthisa ngokudla, sizacitha amathuba abanye engxenye ngokuyadinga okunathwayo okudakayo, sizacitha amathuba ngokuya emavinkilini ukubana ke siyetshona sikholisa labangane. Kodwa ke uSolomon abesesithi yena ke ngosuku olufananayo olunjalo, lokho ofumana isandla sakho sikwenza, kwenze ngamandla akho wonke. Kanje vele umuntu uyini, njalo umuntu wavela ngaphi? Asigijimeni siye encwadini kaGenesis isahluko sakuqala, ivesi ngelika 26 lelika 27. iBhayibheli lithi yona ke uNkulunkulu wasesithi asenze umuntu ngomfanekiso wethu ukuze asifuze, abuse phezu kwenhlanzi zolwandle, phezu kwezinyoni, lako konke okudaliweyo lokuhuquzelayo emhlabeni. Uzananzelela ke ukuthi nxa uNkulunkulu wayedala umuntu wamdala elenjongo, emdalela injongo, wayevele elomsebenzi afuna ukubana ke umuntu awenze. Umsebenzi wakhona umuntu uNkulunkulu amdalela wona yikubana ke abe ngumbusi. Phezu kwalokho kokuba ngumbusi, engakamdala umuntu, ungakhangela ukuthi kanti yena vele umuntu wavela ngaphi, uzagijima lami uyengena encwadini kaGenesis isahluko sesibili ivesi lingelika 7. iBhayibheli lithi lona ke uNkulunkulu wasethatha uthuli lomhlabathi wabumba ngalo, wasephefumulela umphefumulo wokuphila emakhaleni, umuntu waba ngumuntu ophilayo. Ngamanye amazwi, umuntu kuyini, wena lami siyini. Nxa ungakhangela kulivesi engiyifundileyo uzananzelela ukuthi ukuze umuntu ophilayo abe khona, kuthatha uthuli lomhlabathi uNkulunkulu abumba ngalo, njengombumbi ebumba imbiza. Ngemva kokubumba wenza isenzo uNkulunkulu esingeke senziwa ngumuntu, uyaphefumulela umphefumulo okuphila. Bese kuhlangana uthuli lomhlabathi olubunjiweyo kwaba isibunjwa, bese kuhlangana lomphefumulo wokuphila, bese kusiba ngumuntu ophilayo. So wena lami singumhlabathi, sathathwa emhlabathini, uNkulunkulu wasephefumulela umphefumulo wokuphila, umuntu waba ngumuntu ophilayo. Uzananzelela ke ukuthi ekudaleni kwakhe uNkulunkulu ngosuku lwesi-6, usuku lwesi-6 wafika esiqongweni sendalo. Efika esiqongweni sendalo wagcina ngokudala umuntu. Kodwa ke kakhulumanga umuntu, wachaya umazivelela, uNkulunkulu wabumba. Ngakho ke umuntu kachaya umazivelela. Ngake ngafunda sisakhula ukubana ke umuntu wavelela esibungwini. Isimanga lombuzo omkhulu engilawo yikuthi lezo zibungu lanamhlanje zilokho zisesekhona.
Kungani nxa kuyikuthi umuntu wakuqala wavelela esibungwini singaphenduki lezo zibungu zibuye zibe ngabantu? Abanye babe sebesithi bona ke ngoCharles Darwin labo esikhuluma ngabo, babe sebesithi umuntu waqalisa eyindwangu ebizwa ngolimi lomzini kuthiwa yi-app. Kodwa ungananzelela lezi ndwangu esikhuluma ngazo lanamhlanje zikhona. Engikwaziyo, indwangu izala indwangu, i-app izala i-app, kodwa ke umuntu uzala umuntu. Ungananzelela emavesini wona lawana esiwafundileyo kuGenesis 1 verse ngelika 26 lo 27. Ithi yona ke wasebabusisa wathi zalanini lande. Ukuze wena lami sibe khona yikuthi sazalwa ngabazali bethu. Mina ukuba khona kwami, ubaba uMpofu ongizalayo wabona intombi yakwesibanda, basebevumelana bathathana, umlimo wababusisa kwasokusiba khona namhlanje uMpofu okubizwa kuthiwa ngumfundisi kaMpofu. So umuntu ungananzelela uvelela esandleni sikaNkulunkulu, uNkulunkulu elenjongo. Nxa kunjalo ke kuyini okwenzakalayo nxa siqhubekela phambili sikhangele imbali yomuntu ngokwelizwi likaNkulunkulu? Uzananzelela ukuthi uNkulunkulu wamthatha umuntu wambeka emzini wake wakuqala ensimini yase-Eden, ukubana ke ayilinde njalo ayilonde ayihlakulele. Kodwa ke wasemnika imithetho kwakumele aphile ngayo. Ngokuswelakala kwenhlanhla ungagijima uye kuGenesis 3, uzananzelela ukubana ke ekucineni umuntu kasalalelanga lokho aye kulaywe nguNkulunkulu, wasesidla ke okwesihlahla uNkulunkulu ayethe singadliwa. Ungagijima lami uye kuGenesis 3 ivesi ngelika 19, yiyo ngifuna ukubana ke siyikhangele. uNkulunkulu nxa eseletha uswazi emuntwini esezojezisa ukhokho wethu, uthina ke uza kudla okwezithukuthuku zakho, ngoba wena wathathwa emhlabathini uzaze ubuyele emhlabathini lapho owathathwa khona. Ungananzelela ke uza kubona ukuthi ke umuntu uvele yena nxa esesiya esefile siyamngcwaba, simgebhele igodi 6 feet batsho njalo, bese simngcwaba. Umzimba lowana oyenziwa luthuli lomhlabathi kuyabe sokumele ubuyele endaweni yakhe. So ke ngaleso sizatho ke uzananzelela ukubana ke wena lami ngumsebenzi wezandla zikaNkulunkulu, wena lami siluthuli lomhlabathi. uSolomoni abesesixwayisa ngosuku esilubiza sithi yiholiday yekhisimusi, ngosuku lwekhisimusi, abesesithi lokho ofumana isandla sakho sikwenza muntu omutsha, lokho ofumana isandla sakho sikwenza muntu omdala, kwenze ngamandla akho wonke. Ngani ngoba kawukho umsebenzi, kawakho amacebo, kalukho ulwazi lokuhlakanipha endaweni yabafileyo lapho oyakhona. Ungafunda incwadi kaMtshumayeli kule ndaba ezinhle lapha, uMtshumayeli 9 ivesi ngelika 5 lo 6, ithi yona ke indaba ezinhle yikuthi abaphilayo bayakwazi ukubana ke baza kufa, kodwa abafileyo kabazi lutho, njalo kabaselawo umvuzo, le khumbulo yabo isiphelile. Nxa bekungumuntu olothando, ithi yona ke uthando lwakhe, inzondo yakhe, umona wakhe kudala kuphelile, kasayi kuphinda njalo akhunjulwe abe lesabelo kuko konke okwenziwa ngaphansi kwelanga. Ngamanye amazwi uSolomoni lapha uthi yena ke okungadala umehluko empilweni yakho lokungadala umehluko empilweni yami yikuthi siseselawo umphefumulo wokuphila emakhaleni. Kumele sisebenze, silandele izixwayiso ilizwi likaNkulunkulu elisinika zona. Ungafunda incwadi kaMtshumayeli isahluko sesithathu, ngithanda kakhulu ivesi lika 19 lo 20, ithi yona ke ngoba isiphelo
sabantu lesiphelo sezinyamazana sinye. Njengoba okunye kusifa, konke kuyafa. Konke kuphefumula moya munye. Lo muntu kazedluli inyamazana ngoba konke kuyize. Ngamanye amazwi, nxa sokubuya endabeni yokufa bantwana benkosi, kangeyedluli inkukhu, kangeyedluli imbuzi, kawuyedluli idonki, ngoba ekufeni umuntu lenyamazana kuyafanana. Isikhathi esingadala umehluko phakathi komuntu lenyamazana yisikhathi useselawo umphefumulo wokuphila emakhaleni akho. Yikho uSolomon esithina ke, lokho ofumana isandla sakho sikwenza, kwenze ngamandla akho onke. Ungafunda incwadi kaMahebheru ngo-9 ivesi ngelika 27. Ithina ke, njengalokho umuntu emiselwe ukufa kanye, ngemva kwalokho kulandele ukwehlulelwa. Abesesithina ke, nxa ungayikhangela kakuhle le ivesi, uzananzelela ukubana ke wena lami siphiwe ukubana ke siphile impilo eyodwa emhlabeni. Ngemva kokubana ke sesiphilile emhlabeni, nxa uJesu angaphuza ukubuya, okulandelayo yikufa. Nxa uJesu angabuya usaphila, wenze kuhle, uza kunika umvuzo. Abesesithina ke, ungafunda kuhle unanzelele, uzananzelela ukubana ke isabelo sethu sonke njengoluntu yikubana ke sizakufa ngenxa yokuthi isono sangena. uNkulunkulu nxa ekhuluma labokhokho bethu Adam loEva, uthi ngenxa yokubana ke lidlile okwesihlahla, ngakho ke lizakufa. So lokhu ngeke sikubalekele. Ngakho ngitsho lo yedwa ongakubalekela. Abalungileyo bayafa, lababi bayafa, abanothileyo bayafa, labayanga bayafa. Ukufa kuyangena ezigodlweni zabantu abangabayanga, kuyangena ezigodlweni zabantu abangamakhosi, sokuze kwangena ngitsho lasezigodlweni zamakhosi. Ngakho ngitsho lo yedwa ongakubalekela. Kakulandaba ukuthi uphila kuyiphi indawo kulona leli lizwe lakithi, kakulandaba ukuthi ufunde kangakanani, kodwa sonke siyafa. Abesesithina ke uSolomon, ngenxa yalokho ofumana isandla sakho sikwenza, kwenze ngamandla akho wonke. uJobe uyavumelana, uyasiqinisa futhi uyasikhuthaza ukubana ke wonke umuntu ozelwe ngowesifazana insuku zakhe zilutshwana lapha emhlabeni, njalo zigcwele ukuhlupheka. Ekuzalweni kwakhe uyavela njengeluba, kodwa ekufeni kwakhe uyabaleka njengethunzi angemi. uJobe ngu7 ivesi ngelika 9 lo 10 uthina ke, njengeyezi linyamalala lingasabi khona, lo kunjalo lo fileyo nxa esiya endaweni yabafileyo kaphindi aphenduke futhi, le ndawo yakhe kayisayi kuba mazi. Ngamanye amazwi, lanxa kunjalo, mina ngile ndaba ezinhle ngalolu suku oluhle, usuku lapho umhlaba wonke unanzelela ukuthi uJesu wazalwa, ukuthi wena lami singakafiki kuleso sigaba sokubana ke sifanane lenyamazana, siseseyimpahla eligugu, impahla eqhakathekileyo. Kasimkhumbuleni umenzi wethu, umkhumbule umenzi wakho. Lanxa sithakazelela leli khefu, singakhohlwa ukubana ke kumele sibumbe ubudlelwano lenkosi yethu uJesu. Indaba ezinhle uJeremiah ngo9 ivesi ngelika 23 lo 24. Inkosi ithi yona ke, lo ohlakaniphileyo, lalo ozincomayo, nxa lalo olamandla, lalo ocwebileyo kangazincomi ngalokho alakho, kodwa ke nxa ezazigqaja, nxa ezazincoma, nxa ezasitshaya isifuba, kazichaye isifuba ngokuthi uyangazi mina ukubana ke ngiyinkosi elomusa, inkosi elokulunga, njalo lezi zinto ngiyazithanda, itsho njalo inkosi uNkulunkulu. Ngakho ke bantwana benkosi, okumele sikwenze,
singakafanani lenyamazana, singakafanani lenkukhu esizibuleleyo ngalo nalolu suku, yikubana ke sibe mazi uJesu njengenkosi lomsindisi, simamukele abe yinkosi lombusi wezimpilo zethu, siseselaso isikhathi lethuba lokubana ke sibumbe ubudlelwano laye. Umlimu kwangani angasincedisa asiphathise ikakhulu nxa sisese kona lumhlaba. Kulomlobi engimthandayo lapha udade kaWhite uthena ke ku-quotation evelela encwadini uMinistry of Healing ipage 405 uthena ke, like our Savior, we are in this world to do service for God. We are here to become like God in character, and by a life of service to reveal Him to the world. In order to be co-workers with God, in order to become like Him and to reveal His character, we must know Him aright. We must know Him as He reveals Himself. Uthena ke njengobana ke wena lami kumele sifanane lo msindisi, nxa sisekuona lumhlaba kumele sisebenzele uNkulunkulu, njalo lezimilo zethu kumele zifuze isimilo sikaNkulunkulu ngempilo yokumsebenzela langendlela yena uNkulunkulu aziveze ngayo emhlabeni. Uthina ke uze sibe yizisebenzi ndawonye loNkulunkulu kumele sifane laye njengalokho evezile isimilo sakhe, njengalokho kumele simazi ngendlela eqondileyo, kumele sibe mazi ngendlela aziveze ngayo yena lo uNkulunkulu. So umSolomoni ke uthi ithuba lokubana ke sikwenze khona lokho yikuthi sibumbe ubudlelwano laye khathesi sisesaphila lapha emhlabeni. Ungafunda iBhayibhili iyakutshela ukubana ke useseyimpahla eligugu, kuhle ukubana ke umkhumbule umenzi wakho, kuhle ukubana ke ubumbe ubudlelwane laye, kuhle ukubana ke ufunde ukuhamba laye. Isikhathi eziningi siyathanda ukuhamba nabangani, kodwa ke kasizifundisi umkhuba wokuhamba loNkulunkulu. Kuhle njalo ukubana ke nxa sesikwenzile khona lokho, umpostoli Paul uyafunga, uyagomela ukubana ke kakula lutho oluza kusehlukanisa lothando lukaNkulunkulu. Utsho njalo encwadini yabaseRoma 8 ivesi ngelika 37 kusiya ku9, uyabalisa izinto ezinengi ezingasehlukanisa lothando lukaNkulunkulu. Kungaba yikufa, kungaba yizingilosi, kungaba yimimoya, kungaba yinamhla, kungaba yikusasa, kungaba yikudepha, loba kuyini okudaliweyo. Uyala ukuthi nxa singazifundisa ukubumba ubudlelwano lokuhamba loNkulunkulu, kakula lutho lapha emhlabeni oluzasehlukanisa lothando lukaNkulunkulu. Ngakho ke bantwana benkosi bathandekayo, ngiyalikhuthaza ngokuphathiswa ngumusa kaNkulunkulu ukubana ke kasithatheni lesixwayiso esisipiwa nguSolomoni. Kungaba ngumchumayeli, kungaba lilunga lebandla, kungaba ngulo ongekho ongasolunga lebandla, kodwa okwazi ukuthi ezulwini ukhona uNkulunkulu. Kuhle ukubana ke sizifundise ukwenza khona lokho. Singazifundisa ukwenza khona lokho, nxa sesifika emaphethelweni empilo sizakutsho ndawonye lompostoli Paul njengokuloba kwakhe encwadini kaTimothy wesibili 4 ivesi ngelika 6 kusiya kwelika 8. uTimothy wesibili isahluko sesine ivesi ngelika 6 kusiya kwelika 8. Uthi yena ke umpostoli Paul lapha, ngoba mina sengilungele ukwenziwa umnikelo, lesikhathi sokusuka kwami sesifikile. Verse 7, ngilwile ukulwa okuhle, ngiqedile ukuhamba kwami, ngikulondolozile ukukholwa kwami, sengibekelwe umqele wokulunga eza kunginika wona ngalolo suku inkosi, umthonisisi olungileyo. Kungesimi ngedwa
ozakunikwa kodwa bonke labo abathanda ukubonakala kwayo inkosi. Nxa sesihambile uhambo oluhle senza konke esingakwenza ngamathuba esiyabe siwaphiwe lezikhathi esiyabe siziphiwe. Umhlaba umi manzonzo kunzima, iCovid ichaya ibhuqa, singenza okuqondileyo sizakutsho ndawonye lo mpostoli uPaul lapha ukubana ke ngilwile ukulwa okuhle. Nxa wayekhangela lapho ayevelela khona umpostoli uPaul, ekhangela lapho ayesekhona esentolongweni eRoma, enanzelela ukuthi uselifika emaphethelweni empilo yakhe, umpostoli Paul ukhuluma la amazwi okumele siqinisane ngawo ukubana ke singenza kuhle, lathi sizakhuluma ndawonye lo mpostoli uPaul. Umlobi engimthandayo njalo uDade kaWhite ku-Ministry of Healing, page 453, uthina ke, the Christian life is a battle and a march. In this warfare there is no release. The effort must be continuous and persevering. It is by unceasing endeavor that we maintain the victory over the temptations of Satan. Christian integrity must be sought with the restlessness energy and maintained with a result fixedness of purpose. Uthina ke impilo yesiKristu kufanana lempi, njalo kufanana labantu abafolileyo besiya phambili. Kakula sikhathi okumele siphumule ngaso, kodwa kumele siqinisele, siqhubekele phambili silokubekezela. Uthina ke kumele sikwenze size zinqobe izilingo zonke ezilethwa nguSathane. Isimilo esibukekayo esiqotho somKristu yikuqedela amandla akho onke ekwenzeni lasekukhangeleni kuyona le injongo uSolomon asikhuthaza kuyo. Uthina ke no one will be born upward without stern persevering effort in his own behalf. All must engage in this warfare for themselves. No one else can fight our battles. uRevelation 3 ivesi ngelika 20 abe sesithi, bheka ngimi emnyango ngiyaqoqoda. Aluba usizwa uvule umnyango, ngiza kungena ngidle lawe udle lami. Lunxuso lolu uJesu lunxusa yokuwe lami, ukubana ke umile ngalolu suku oluqhakathekileyo ngana likhefu yekhisimusi njengokutsho komhlaba. Uthi akufunayo ukuthi angene, ungamvumela wabumbe ubudlelwano lawe, akugcine, alale lapho olala khona, adle lapho odla khona. Uzavuma yini mhlobo wami othandekayo ukumvulela uJesu nxa eqoqoda emnyango wenhliziyweni yakho? uSambulo 22 ivesi ngelika 12 lo 13 uthi, bheka ngiyeza masinyane, lo mvuzo wami ngilawo ukunika lo lalo njengokomsebenzi wakhe, ngoba ngiwakuqala lo wokucina, oyekhona lo khona kuze kube nini na nini. Ngamanye amazwi, ozaloba imbali yokucina kuyona limbali yawona lumhlaba nguJesu. Ozafaka ifull stop yokucina kuko konke sikwenzayo lapha emhlabeni ngakho omunye ngaphandle kukaJesu. uSolomon uthena ke kuwe lami, lokho esifumana isandla sethu sikwenza, lokho esifumana siphatheke kukho, kumele sikwenze ngamandla ethu wonke. Ngani? Ngoba thina singumhlabathi. Nxa sesibuyele emhlabathini usuku lokufa solufikile, kasoze sibe lamathuba okusebenza, kasoze sibe lamathuba okuceba amacebo, kasoze sibe lamathuba okusebenza imfundo lolwazi lokuhlakanipha. Ngakho ke lokho esifumana isandla sakho sikwenza, kwangani singakwenza ngamandla ethu wonke. Umthandazo wami lesiloyiso sami ukuthi nxa sifika emaphethelweni ayo nalinkonzo, ngithi mina Nkosi ngiphathisa ukuze konke engizafumana ngikwenza kwangani ngakwenza ngamandla ami wonke. Nxa kuyisiloyiso lomthandazo wakho, ngiyakunxusa mlaleli othandekayo ukubana ke ndawonye lami kwangani singaphakamisa izandla sisukume sime lapho esikhona nxa ngikhulekayo. Baba wethu osezulwini, siyabonga ilizwi lakho elifika kithi ngesikhathi esifaneleyo ngamazwi kaSolomon.
ukubana ke lokho esifumana sikwenza kwangani singazinikela sikwenze ngamandla ethu wonke. Busa abantu abakho bonke abalizwileyo leli lizwi ngalolu suku. Kwangani mlimo othandekayo singakunanzelela sibumbe ubudlelwano sikhambe lawe sikwamukele sikukhethe njengenkosi lomsindisi ngoba lokhu umthandazo wethu okukholwa ngoJesu enkosi lomsindisi ngiyakhuleka. Amen.